Saludos televidentes, un feliz noche. La frase de hoy es lo siguiente: Habri bowo y wak mas leu ku problema. Abo anase pa wak mas leu. No laga problema strobavo. Kiko botin ku pensa ami por wak mas leu ku e problema. Sa esei. Bisa e sinti. Mita sinti ku mita surpassa tur problema. E hasi, kiko po tinko hasi, imaginabo mes tabay mas leu ku tur problema. Abo ta mas grande de qualquer problema que porting a wareki de movida. Bang surpase e bang mas leu.